batari dah hukamuna do lamar paribani hatani na tua mandok agodo inna urung di iram tanggopi lang kay taiton tabodo hita lamar pariban di batari dah hukamuna do holong munay tadano bujuara mang kami lamar pariban na barunate maulato na perjalanan pasaronan silboti ma ona tulak tapumolon do natulang kami ate di batari dah hukamuna do dengan nibasa munay naksyan na jolo pe takas do pe dahami dito kay hamuna do hami di parmontik ni inanami ng parjolo mga ratoy la museng roro hamu mabenakadadinggan kompartu pada dato di pertuaun ni amanamion di pasahat namuna do parbuebir so kata muna imarada nami pir mapokki bagbal maparsalongan pirma to dinami ang kagalang muna julu-julu manak pangomoan di basa mo museng do udos na bajang gajang rabu ang kiyak man ang gajang nga umur namin lao padu-padu hamon ka hula-hula nami maulate matotong di pasawan nami tu hamuna di buntu munay daktar paros sami nauli naringgan na pinasa muna tu hami sa Tuhan na matotong mabenak ka na siya ato di hamuna at tawago naman naman hasto hula may naman rubiyan oras mahami totong na madalo na binayan muna doon ka muna tulang kami tulang kami tugabina dala tu siya na mahamuna mga lea jadi yang tersungguh pak adong kami anak kemanatik bariban natin ate bariban sa rapat dalam natin jadi diamu udah namin tulang kami nak bariban dan tulang rona mahami marsobat itu dulu muna las maroha muna tuksongan ipi haroro nami dari 10 pasapul sada si bagjujung atani na tuwa madok na sudah puru na yaso sakot dari badia na sudah tanpa nila muna marsobat itu dulu muna si baheno na susah dia ala postero nami dia muna udah tulang kami tapu ulo dohok bariban ay kemak pada nami tidak borha nama kami marsobat itu dulu di tulang kami dohok udah nami tulang kasih tapu bolong dohok bariban nami bahan mana opertusi tulang roro mana buru tulang roro tata ya teh Sora
Mulu tuksona kong pehamur ada nami dibagas nami o parti natahatay na budari nos nakok mamuate. Kami Mang Buru. Jadi nga tikos pwede banyak kaya nakukon. Lunga Mang Buru. Lunga baula tema. Alay mar pangilok kami. Anon duksino anon ulauta. Pwede suborhat tukotatan anon. Neodya bangon diwa kita. Marpayuyok kami tutulang kami. Si Bajuta do hula-hula namin nakita pumulot. O parto na hatay na lagi. Asa totong la kawan do si pasiwat na di katuala kon na marhamarangi do na mariboto. Ino di hatay kami nakingan di kami na mardong at tubo. Do amu tulang kami tapumulot. Tulang kami si Bajuta do hula-hula namin si Bajuta. Iba pangiluan namin ng belgatuang. Sila buti mahami. Yan ni doon tulang hula-hula namin tak kumulong nahuwasan kami rada nami las maruha muna tuksong dia pei napastorohan namin tagtagong bono muna ditanyang muna ang giat tunggabi na lulentangan namin talubi itong paparan ni damang naong marutong molong asa buhay tutong dayan namin mamasong mga karupiah muna nasa hula-hula muna hula-hula namin tulang namin ang giat di pasu-pasu asa buhay na namin paano pahamu dia kanan ng horope di pudian nyari tuksong ni penabuhi terpasak kami beras paruha muna asa titi masih pahudu ingres di rumah o tikso sa dia na huwasat kami bisa kita betuhan tama apa sepasuna jadi laki di pasak tamu na nakingan ulos sigatang rapu do boras napin matu macana siguro nami rada di hula-hula lasroha nami asa bangko may naman hanto hura may naman kubian oras mahami na macaro duda bay ma do cisibat sa mga ada sinuputi mahami Dia menang di tuanta terlumui di hamu amang buru nami marga manurung itu do maduk mulai ate hami tu hamu salaro do hamu tutu marsobat tu harupan nami pas di pasar tamu ma nak kene amang buru gabi tulas niro nami ima rigid sidi suara asa idok na dua amang buru ni utur dakadaka akadi di ebewing roh hamu marsobat tu hami salut hula-hula muna uhud mardongan hebeng hebat itu amang buru asa bakot may na nomor hato dulu nomor rubian oras mahami naman jalo nong pinasa mo to hami hula-hula muna satu ganda naman dihamu sikap ni namalayan hebat itu jadi soni madihamu tarluwi ma di pinopar ni lain namin ng jumulusor madon at dari be ditiki daulon adat parmapon musdo ubang idok kami tuhamu namariboto tarluwi ma nakidok namarawarangi pakstoy pabotok kami di si dung tatarunon non layon tu ingan prasatok kina ni ima tu kota chane dung mulok kamu nong tu son tu taton bangidon nami sak kami ula-ula muna tapubulon sonang mahamu jalamar dami manak kini unang biadong ibigi hami nak kini at kaumungud tarlumi man niyo nak kini baban ni si Pran alhoro na naking syakangan bro nak kini paelsa bro nak kini na mga turhon ang gimdo ibotom ate susuri man ang diwa baban ni si Pran alang ulo na amat yan ama mulho daw siya lang naking magpahidok kami sa hulo tapubulon martukar pikiran mamu suang sore doon at kay boto muna ate alana hinahuli ni ulon nakini dari dia nakini nang nitik ni sonari dari marsuhot do modo digad do amu dari marsuhot tanganong ibigay kami amu na marungot baru be nakini berarti ngadus be ruamuna dinalaw pataruhon lain namin ate sumuni ma sumun pangidun nami tuhamu ruparan ni lain namin barok kita barok kamu hati-hati unang katan ujug yamu pinaktik ko si berkasa pikiran do roa ya jadi soni mamang baru gawe itu lang usik kuliah mate ano ba aga sesuai itu waktu ate iya soni ma yang permusin nami sa tinaw na multio binabatu baru sa panawatan bema si titio las paduma tuang satan Sekto
Namun namin mana sa uli-uli namin ang wari kami nakiani. Banang mana muna muna. Oras muna, oras. Masa apa tuh hamna? Nung saat kami di pengumuman alaman muna na amang baru, ima di kopado juju muna di barsal bagon amang baru na ibarsal tikyon. Amang baru kami sungguh siluan na yung beban nami ima boras pir dot emen na marlutu. Hadanin na maju mandokon asa firma pokti bahul bahul pasalongan. Firma to dinumuk para net amang baru kon lulu ma nang pangomongan. Soni ma emen na marlutu. Asa ludu ma di hong panggabian ludu parhorasan tumpaw na mata na martua di bata mulai tikyon sa rodi istaliling. Sinuputi ma jo hami hatani sibubon nami ba seperti kino. Gabi, saat kami bukan ibarat muna manang lagi tunggu di alam muna
asa paribasan ni anak paribasan guru may ihamuna sa luhub na pinopar yung ang guru namin. Gabi tulang gabi. Tuksong ni Bebo buwan namin may naman lugdo kasi maruhan ni Duhata Duhata nasa luhub na maulihat ay ata ni nahubuhan namin. Buti ma? Kita sa luhub na di ko jo muna mang guru hula-hula kami sa Joko pada bultok nung saat kami di Bogor naman muna di saat namin nak mang guru di Bogor naman muna adong libok kami berbobir do na berduduk asa do homa sudah dua asa firman na bokti belum mapasalongan firma to di muna lucu-lucu menang panamot Itu amang guru namin yun. Gabi tulang. Dulu mahami parjulo pasato natin. Gabi. Jadi si pasato namin, sonon ada na bertukar sermadwaon ni amang guru namin. Oh Pak Ma. Gabi tulang gabi. Jadi kamu amang aturhoni itu dia. Persadahan itu anak apa pusan anak, persadahan itu apa pusan guru atas soalnya mana na tu. Karena majari kami dah. Gabi masyarakat ulas amang guru. Koni. Yang gua hamin wae, kalau simbol ulos ni daging mo na do. Alay yang gua ulos to di imahame martanya tamat debata, ang giat di patoro tuhamu. Sadari roa do dami nasyad tuhat tai. Asa martami sonak kamu pabor hatun amang borong namiyo. Kalau kata tulak tay. Ido. Asa do hono masonong dok pa ma. Asa si titi masya pabor les di rumah. Tu sono pe ulo si kencang rapu na buitan paru pahami ba. Amat tadi batama mangkohi pas-pasu. Inarohami lapas satu lulus na ganjang Sinotoni na modeng ang guru namin di Gabi tulang gabi. iya pagkadayon opat na siya kang lulus alayarong marabay sa lanay matunini Maulate mga tulang. ang Panginoon namin Dirianada na bugari ang kaulas na bartoko na nobak dok. Alay, awalong munay na mardelangin na barburi. Tidak ko kami may murate mga tulang. dari dia muna pinopar yang ang guru namin yun kata ni nama dua nama dok met bulung idior met amma bulung ibane-bane denggado halak si buat dame si buat tigor gumiganan ma Si buat dami. Matutu. Marwaka na nito lang kay. sa madami mahamuna inalaw power paton ang guru namin yun luinganap karsado pinani kasarohonom ma songon hata ni upama arbangan ma dalat buta kangga baladuk ma dalat tujaru inggamma hata pasu-pasu sa luhukna nama holong ni roha do nasa horong ni hula-hula inggamma apong ma katong ani jabu so lima di hamo ang guru na marga manurun diri raja na budari Pak Patota obak do mulai mo na tulang sa ulo-ulo macokot jadi takas do na budari ate hamu radi do hamu macalo udah sekolong sek udah na kosong so itu hatak na budari mang guru ala takas dia butuh hamil guru nami manakila namin ang naruson inaru ako nang masasaratan ka mang guru de tang naru pada namin udah sekolong tarsinot tulot sek udah sa macokot Maulate mga tulang kultong. Takas do na budari di Nariara. Kalau ale pagidon nami gomos sa tada na giro na toras ni manang na hela nami sa naman noon tu si magtuan ni guru nami silbi namang guru amo man mga turon ate ang guru Baik kamu mah tutor namin Tabi do. Di na pasahat ulos na tohonan ni nakni. Duksay si kumpa mo itor mardala masan. Ula-ula si. Manalukan itor mardala matugultong. Dari Torsoma, Panginoon mahal ako nulas corong inan doon. Di si may talo na sila doktor na. So ni mate, dus marwata te. Banma. Baik daw mo parmusik nami, law para pasaton ulo si Kajang Rabu mahamit tugpo. Para ni mang guru naman, bahay mananda na sumas-sumas.
Kami itu lang. Sangu nga mga turun. Bisipek na. Oh. Jadi tersonon ay ulos solo ko tuhela mo na do. Jadi ba't kamu mahata na tuhela mo asa Panginoon mo raja namin na makadari na sa tabi na naman si tinuan dok olo. Dok ko man to. Ay, ala rodo hami. Lao tu bagas ani amang guru. Karena tu kami berduka-cita karena tolong kami turun kami jadi kenapa tak pernah dulu solong. Nah, jadi tujuh mah muna itu orang. Kami nak satu lurus mah turun kami. Dan kamu na musik na bertusi jadi. Nanti upacara taima tu amang baru nami manur. Udah na poso na kimanalu sok songoni udah nami nak isipatuk kot gultung udah di bawah puk raja nami di batari dok kamu nado holok munai obar to ka datai di pertuau ni nama nami o lasso hanami di batari dok kamu dari di bawah kamu nado emen na berlutu doh berbuetir songo kata munai raja nami asa firma kokti bau mai persalongan firma to dinami dihami akan berbeda punaun terlebih di pemparani damangon dulu mana pangomongan yang tiksoni menjadi sepuluh ada si maju itu nasmaro hamuna rasa nami dan saya tanya kok kamu nama itu dan dari nasa woi tetong lebih dengan benar nami mana kamu
dia muak ka tulang kami do ulah-ulah nami do na tulang kami nasunda na guru nya sosakot dari badia nasunda troha marsomba anak komuna si baeno na susadia amak mate nami ulah marsomba na mami tidur nya ka tulang kami ando ka ulah-ulah nami badamong mapada suara na sumani Ninang udah na poso madalu udah si mandukot gultung rada nami rada budut tukso oni pelabuhi dalam nami pasang po kamu kira sobra nami oro tu na hurak pei rada nami totoma buat kamu di tamyangmu ang dia tugabi na lulan dengan nami terlubi pomparan nila tutuan nabi asawong dalam nami pasang po kamu dia kanan yang rodo pe ata nila tua mandok cici masuk pa burung les di rumah otik sosadia nak kita nami marsomba pasang po kamu rada milau nami Tuhan mana-mana bayi masuk-masuk nak tidak boleh mami rada nami do akka hula-hulamu dibuat kamu do juh namar saudara do mual si jio do hebek si suara nanti nompani pamarenta si balas rohani akka amat taraja do inata sore pada kedal mahamu tutu anaknya raja boy pasatamu semoni balas rohanami kami akka tulang muna asa rohonai masong narpening nama dua asa tusang gar maapori tulu bangsa dua sinul mapinahamu gabi-gabi dulu dalam nangamu dibuka suaksoni ma diamu komparanya mengkorunanyo belgain na jang di rumah belgan na jang di sobo nunga gabi jalman sanga mangkorunanyo tok-tok mamu komparan na pos unggabian mamu komparan na kanau poso tutu asa baka mana marahal tu dulu nama rubian
Oras mami raja tulang muna majalo ima soba adat muna iba seperti amat tadi watama mangkohi pasu-pasuna Mbak itu. ujung menang tontonan asa baik dalong ma godang hasatan naik las padumu itu godak situ tuh Asa jolo pertamiak kita teh. Asa di bagasan lasirado di bagasan kay pason. Sesuai na ta Panginoon. Dila tuhata tiuryari dosa di daging na magudaw-udat di bagasan. Kabahoma. Martamiak may ta. Di bata dahoma ama namin na marhabang sa di banwa kita. Di bata namin situtulo Tuhan. Marita Jesus dalam si Panguluhami. Maulate do puji-pujian do sa paharan namin di bagasan sa darion didulong na badiyay. Nasa tuktok Tuhan di pakilalo kami dengan ni asigot tolong iroham. Di rasodo kami marpungu di pagunya lamanon. Ima Tuhan takaso na binotong. Na pertulo na nialakmu ama nami siya tong-atongan di bagas nami. Atong mangiluhami do komos ada Tuhan. Wala tung adong. Do sa pangalasan niya ama nami yung titikining uluna. Mangiluhami do komos jumulo masasahon ni Tuhan. Asa tetong mo itu kung mutiwana tulad kung Tuhan Tuhan marunod na biya kaulaw namin na mulaw na batakon namin na sumaralo Tuhan kami at tetong horo na mga mamuka do na mga ujumi marpos niroha do kami Tuhan di Panginoon namin yun asa tetong lehonon mo karubi di parsa ito na masa noengon tetong ko kami magino yung kumos di dulong tumatay ng mas pikiran namin mabikiri at pagpadaw mas pamatang kami doon sa luwan namin yun asa marami sorak kami di na mangulaw-ulaw namin mangulit yung ulaw namin at tungkol Tuhan di son radi si panganan doon sino mo at tutok siya maramo doon kujalo kami at tungkol paso-paso mo Tuhan asa gabi kuko at halipason asa mo kami tutong mangulaw silaw namin hupart tulong maniroham at tungkol pardusan na gudang ko kami Tuhan jumulo mahami urasi siya pardusan namin asa tamahami tutong madalo paso-paso siya ko jalo mataliyak ilik-ilik kami yun at sa hari tayo Jesus Kristus Tuhan namin martangyak kami Tuhan Amen dari tukso nipe na boy tarpatupahami si panganon dalam si panganon ta so kata nila tuwa-tuwa doon namin dito siya pahurong les di rumah o tikso sa niya na pinatupan namin dalam namin pasangan po kamu sudi na tak kami na hula-hula namin tuhat na matotong naman na bay pasu-pasu na oras ma mas panganon ba ita dinagto mo namin mahula-hula namin na huwari namin nakayal bahan ma panamunomon na
boru rodo kami sian gula-gula na marang-maranggi marga si mare-mare. Gabi tulang. Isiala dokon do jauh-jauh muna tu kami diulang kasadarion saat kami boy tulhas tu bagas munaon marhite asin di holong ni rohata do amang guru. Gabi. Diulang ka palatik kisada di partik kita sadaran amang guru nawar bigas sumay itu ala nang dialat tuhata do ima songon amang guru namyon nang saur batuaon siat bagas di jauh muna. Disalami amang guru di haroro nami arong do spiritot di manang eme nomor ludu ima nang pinasa nami itu kamu asa do holong maju tu songon hatalis dua naman do asa firma poki baul mapas salongan firma to di mula salutna amang guru nami saya juru matung aka pangomoan Matutu. eme bisa kajua ma perlingkuman di deke nama mo amata di bataro nomor tua saya horas mahita salutna di paroron Matutu. Boti maju kami amang guru Itu di Tuhatta mau lihat madi hita saluhna. Alai marpaluku majolono ai kami di dia do ka koparan ni napuru nami asa pajono kamu asa utat dahami hamaman. Alani hamuna do barohami. Jadi mau lihat madi tu di Tuhatta akamang guru. Di jauh-jauh munai nungarohami di bagasa tikion marbikas mai naung jumulu jarak Tuhatta neon amang guru namion. Mado mau lihat mahita di Tuhatta di bata di bagasa sadario tutu amang guru. Masai tiurdo, masai lingkado, ulau tadi bagai sasadario. Son eme na marludu na huwa kami parhiti ade ya kamang guru. Anggo nagabe mga lehon aka pasu-pasu tuhatta do yari sugu tuhamuna. Son eme na marludu na madokon eme sita batua man na parlingkuman di Siborok. Di Batado na matua sudi mahita di Parorot. Matutu. Na marhabot nila hari tikion. Bang guru, kami seorang ulang Gabi tulang gabi. Udah kami do perbotir ima eme nomor ludu asa songan do kana turun na firma na poki bol pas selongan firma tanding salhut marga manurung lucu-lucu manang pengomongan. Mure zaman urung digokot muna tu kami ulah muna siburian nunga sahat kami di boguni alama muna parhiti hai hipasa dolas niroha suang soni hamu dakon kami mulai tema di Tuhan mulai tema nang dihita saluhuna dinong sahat kami di boguni alama muna mang baru adong dahubuak kami ima parbuetir asa firma toki baru pacalongan firma todita lucu-lucu ma nang pangamuan iya songon taringot adat nalos pasaton nami tu amang guru nami imasian kami hula-hula na marang-maranggi pat lepar ma udang ni ulus Gabi tulang gabi. sada may tu amang guru nami manang na guru nami molo ke tangro na sila ba paparan na Aduh boro. Gabi tulang anong koson. jadi na tulunay amang guru hamo na manotaho ni amang guru Silakan. Adong do obat huwag kami amang guru. Gabi tulang. Alay ala torok do hubereng be akabere namion bebe hutap bay hami do sada. Jadi maksud turusi sada matu paparan ni na dua-duaon, sada matu paparan ni na boru nami, sada mamuse tu paparan ni na boru nami na sada nai. Kadua nak ini. Jadi sada ma tuburu ni amang Pasar Maduaon. Pasar Maduaon. Tasong lima di rohan nami lima ma amang. Inasang kami marga siregar so ngagar dia batakon untuk kami itong opak lepar ulos. Gabi tulang gabi. Jadi ada kami losom sada ma apalatu na borongay manang tuwa mo namin. Pero naborongay Ate ako pamparan sini kali Roson. sada man apalatu pera namin ima tubun na borongay. Ate. Ano ko sana do. Sada man tu anak ni ang borong dimulong para sada matubol. kami amang guru marpanukung kami songon akta parsiduli nami kuha adong do oro tubuni na buru nami di sote Ate ano ko tubuh niya pala na porta na baru sibuk ya. siburian tubuni buru siburian adong do asong boto hai mamoka dang Iya adong do. Nakadokan. dang adong Kebetulan lawan niya bubuan namin. Ala kebetulan raja namin yang kana doon kita baruon. Batu kalaki biar daw ni singa di suruh namin. Lawan niya bubuan namin. Sila ko di mahal. ora sa mangguru asong boto hami naddo man asong dia padalan ni guru Gabi tulang gabi. alay ala sorodo tubuni na buru nami manang na buru nami ima buru siburian
songon nang tahakai di adat si pasaton nabi tuhamu raja manurung ima di namaria raja natuari opat do Gabi. hamu mamano tahun manang songon dia parpea diulus si opat nalaw si pasaton nabi Tadi ako amang boro namin. Ang boro namin, inalaw pa sa unos mahami tuhamu. Ang pagparan niya amang boro namin yun na nang tuhula-hula naman ang marami siyan hami sa lugar di son. Jadi amang parmusik namin. Oh, dito lang. Inalaw pa sa unos mahami orang ni hula-hula na maramarangi. Asabay kamu mamusik na girang-girangi. Dito lang. Ya muna poparan ni amang boru namion. Gabi tulang. Ubere kami masai dingkan masai ulido di rohanami. Jadi sudi songon ulus nahu pasahat tami di bagasat tikyo tu hamuna unang ma nilai ilusi berek kamuna. Alana anggo uluson akamang holan ulus di badat don. Alai pangiru hamu matu di bata narikok di gulumuna. Asadapo tanpa supaso hamu ima dinalawa parmoding ni
amang boru nami on tarsongon hata ni ulus na pasat tami Tuhan muna si titik masih opa golang-golang mapangarahuna tuksongon ipe nabui terpatu pahami ulus di daging muna saya las marohamuna silaban siregar no ciburian raja nami takas no ipatari no pamuholong munai mamerek kami di bertuau ni aman namion saya tabe Tuhan tamatotong gugoy hamudo hai pason asa anok tong no ani roy ulam nami di nabarunung dobe di pasata muna nakihan eme nabarundu so pang dido munai asimaro ni Tuhan ila pang dido tai saya dudua pang omondo hai pason di kami ate dongon-dongon bonas pir asa pir mapok kibol-bol mapersarongan dir mata dinami tutu raja nami dulu-dulu manak pangomongan so diurus na gantang udah si gantang rampung ang dia karite menaknya magilo tamata nomor 2 di bata ang dia masih gantang urun so gantang diurusi daftar baru sabi na uli dari perna pinasa tuan muna asa sidik wako nagat kaya wako mana marhas tolong apa nomor rupiah oras pami raja nami nama taro ditambah Tuhan tamah ipasan di hamna makalayan matura atau so kata nila dua-dua dah sudah pulungnya jakot di dia dah sudah kami akak yang munang bersama tidur munang si bahenom dah susah dia abang pada nami di nana borgat nama kami bersama tidur di hula-hula udah nak tulang nabur tuan bahan mana umar tu si di hamur raja ni hula-hula nami hula-hula nang ramanggi raja nami boleh tuk soni no bela boy terbaik kami
totong mak kumas sami mangino tuhamu asa gua kamu di tangyang muang dia di masuk-masuk atuan dan udah di tangan nabi terlebih di udah di nyon angka pemparan di dua-dua namyon atan di dua badok si titik masih ompa udah mulai di rumah untuk susah dia ada nabi pasang kapok kamu nak kian itambe tuhan tambah masuk-masukna sino gua di mai pasatan mah tuang ulah-ulah i haroromuna imana lama nombang kami hula-hula muna sa luhutna tung masay lasti tuturo hanami ibuak kamu do juhud namar saudara doho aik tio mardongan ringgit tio suara nan topan ni pamatata si palastor rohani amat daraja nang songoni inata sori pal mbak tutu isalani amang guru saya angkat matutu tujuluan nyarion kaya si marwan yang manta di bata na mertua kaya dilian ma dihamu hai pasor do gajang nyumur gabe na diulang muna sinur nang pinahan muna mbak tutu ujungi ulaw nang mahami sentari orang semua ujungi ulaw kami ang guru arang doon nami songon hatan istutua naman dok asa bagot naman halto ma natubo na diagatan di robian horas mahami na madalo lampu ganda naman yamu amang guru mbak tutu yamu amang musik kami tau mol tio di baik pemanfaatan bagi umas tio itu ilas pada umat tuasana ya beda orang mana bang orang separita judi ba bisa ada haka mahita haka rumah haka nami abe sidok koti mah kata mahita saya nak kerumui di tulang nami ulate matulang aling otamu be kami beremu do beremu jadi di son roro kami persani majuan ni tulangon taka geleng muna ni omjo jadi multung soni paton roro kami kasumaro kamu tuni de pe otik kinate tado na masuk kantin dua jadi kalau kompa para una Kuda sedih apa pasata mi so bani umami tegudang ma pinasuna ini ada beri ini ya ofisial jatah kamu udah nami ber kamu nama boikon gabe kamu boikon namion Bartolo maulat tema kapasahat tua mata nomor 2 di mata Bartolo sehari hidup kami sadahata kami nama dokata tubuh dan yang sudon buru bere di hongkuang idan anaha nakita asdo tabege hata ni hula-hulata dok tulakta ikut do mardus di rohamu namar hamaranggi doho namari moto pabur haton na jojo asalapon naknya pasu-pasu na lihat di hula-hula asa jumpang mana tinalan dapat dari dulu nate postor nami saksoni nak tuwera nami do guru nami akan ditulak tainak kian tabai uti taulahu di dinus tirohai asa postor nami mangurujak kaulau tajak kanan yang gorobe akan dinajua matok berlitam pagabe na tidak butabuan arimuma gabe yanakon ni damang naksar matwaw ulo toktong ko hamu masih paululuan ate jadi di son abang udah saksoni akan keluarga narusan luar au tukuike do 3 hari na sana pigarion dangan do kuberek naroha mo na kusada anay postoroha toktong do nila tuwag panginoon ni roroha mo na mangidwa tuha mo nga o partu panginoon ni hula-hulat tayo ikut totonggol yang murah paniruan dari kan tu anak kau tahu do di urtarate jadi kata tanda kita nak aka komparan ni baru sipul ini jadi saksoni itu amang udah nabi nak kepang yang sisa dapat doa doa anak songon dia bina-bina punguni nyon aka baru tahu do paniaran naon kamu sisa dapat benak kita jadi amang udah untuk songon bina bui di pamungu urta doh bereta do panyarata las marwata teh dan pasato nami mal nabi na punguni panyaran nami baru bere nakiani baik ma godam na upar ya cuma ya to kurtinya ka dia baru bere